bahal amang bawi. Ay terberek ko nakinan, tak sumabruyan mo biliba. Jadi mulu kita pasomay ba? Dia mana ngelonok kuat ya? Daw, ikolao daw to sila, ikokwata. Lang majo to si. Eda! Oh, Eda! Eda! Ay, sa dilis, babe. Oh, Eda! Babe, tama juta Ida. Bija, bro, halo! Naro doang Ida. Oh, Ida, ini amang bau. Ay, lawa to gareja. Ay, nani Ida. Dokot tu amang bau dah. Mulai sadar dang boy pakyon na mobili. Ano maksud muna Ida? Nanik pasyo muna do, mobili. Pokok na dok pemasa mani dang boy pakyon muna mobili. Bah, buat sa ni Ida. Pokok na dang boy be pakai mobili. Kalau tayo waktu sih, pamamang muna madokok kamu Ida. Ay, mana do botosa. Ah, kamu mah pasat tomang bau. Tak sangat betiki kulak terpen mau be. Aula mau dah pasat era mah tomang bau. Tahe daon. Ro, langsung muruk-muruk. So ni hatana. So dulu tuh tulangan. Ro sih langsung muruk-muruk. Belum. Pak Ro nak kena tulang. Dulu iba apa? Dia gua sa dulu ya. Odo be mula eda sejabuan. Ro na bawa ho dapat temai bana. Ano maksudmu? Lama ho tu sih asa takas. Jala buang masewani mobili. Kung lama jauh. Gua sedang ngolaw madohon. Naik darah tinggiku. Nagudahan alasan mak. Mak, dia mak. Kabudak kuru bayar alasannya laki. Waduh, Roma. Bayang di siang bau. Kalau di ini di sini sini. Belum. Masuk kamu apa? Sudah diambil kamu. Apalah anak tinggal yang bau tujuan. Soalnya dua mangkok. Mulai pas kamu mau bikin jolok namai. Wah, sarwa sama Nina. Ay suara kumain sih kamu bili. Pokok nama, neng jolok pun namai. Pas kamu main. Molo na ilo, nenok munay nang baru pasobe. Lai molo taringot. Siwa di mobil buat do ina. Dia mainan. Bah, nang isang kamu laro nang udah kepe una lu tahu hepe mo nang. Alay ibu tamu mada mulai rak nyon. Jangan dong beri tahu man keluarga. Bah, mana ala inang bau makatai dah. Donak semua kamu le. Kan lah budok kok. Mulai rak nyon jangan dong berhubungan keluarga ta. Asal kota mengbau. Asal mamu inang mandok kesoni. Tebamu titik di belakang nih. Asal mengarung sugut mata-mata muna. Tuhari. Nunga dia mamula mamula. Kau berpura harapan begitu. Takas jo di boto laikan. Siapa mana la inang bau do mandok kon. Asal ma masugut. Lai mengarung hata-hata di yakka julma. Molo na ilo pang muna lai. Bamar panatak do Tuhani. Ah, tu sadar mahamu. Wah, dok tu. Kali waktu demi. Wah, roa. Lah disapat to inangi. Hepeng itu julu.
Gabi diri hala inangi rada dana kau. Na didokon hala inangi dangarong berhubungan keluarga ta mulai sederon saat saya liling na. Idukun ide songoni. Jadi itu ya hari dokon. Nang makatai. Kola na hohom. Las huruf. Tabai. Titik di belakang na. Asa bulus. Nang hola sahali di bayi ni songoni tuita. Na diri puido jalmana oto. Iba. Sumber dong peta hoa do hoti. Tang mabia rawisi. Tak kurip mo songoni to eh. Buasa gabi sa kanya tulang ni. Gabi mo man no kalaki. Nasulang gabi binangaw ito na. Ikulaw daw to si Bere. Muna pulalabi ho tu si. Sa pedi kita mengajuhalay. Sa binasip sa lelengon. Gabi ira na madigay do halahi. Lungki ya pulala. Sa binayan na sala. Iben halak isongonon. Molo na ina mapangilion ni halahi. Una pula sa tangis biho. Mapanata do hali. Buasa gabi mo halat tulang ko ni Jose. Madak buti ba? Betul kumpa. Menurut kami, ngapunti hubunganin na. Dah mungkin. Bah, gaya mergam sa bapak ko tuang. Oh, no, memang. Alekan, nasuhor pang nomi. Napikir bapak ko juga. Tapi suya siya gawin mobil lai. Dumi mo siya. Di dok ko nang jualon na mobil. Tapi di pasiwa di jualon na. Ako pe, sobo to sa ngodi ito lang ako. Hala, kisayangan niya alak nilo. Beta may tama tuya mong tulangan. Daw. Ano pula aja kau lau tu si. Hacik pa ba na tulang mi tu bapak mo. Ang gutulangi, ano pula buat nalang kumatu kahanya lang. Nasungani na may. Wala ni mo yun ay binoto na. Igihalina benon na songoni tuhita. Iri pulai di soto to au. Ito tayo tulangi. Di sope. Wala si Nomi do sito gido dia enggak berena. So mo soni, lamo yu hami tu si. Una pula lau di ho tu si. Hacik no roha. Nangarong gunana bihamula tu si. Dang boy songoni pa. Menang behape. Dokter jua hami na tulang nani i. Ikulau do hami tu si. Emeru bihamula tu si. Asudian tak bihamu berena. Ikulau do hami tu si. Una pula lau di hamu tu si. Ay hacik no roham. Nak kecik rakan lo ni. Natutuak ko di bebe no kecik rak tu bana. Beta malis betu si. Ah malas tak su yang gapi berena. Ah, beta ma. Ah, ina jugul mahamu. Hacik roham nganikku. Buru ni sih. Ay borum do tongi. Ada. Halo. Di sini. Anak mau pasok misioni. Salam. Salam. Bah, buasa di orang bre. Itu dia bulan aku lama tu. Tapi itu dia bulan ni mungkin dah siap lagi. Kamu kedang di jauh lah kalau. Terus bang. Di jauh lah bang. Bah, harus tuh. Kita betul begitu.
Di jauh udah bilang tak terus bang. Apa ngalih pa yung bereton di so? Berarti itu dia mau bela dia. Apa tuh kan? Baik, orang baik. Belum. Belum. Wah seorang lilin buku nalaga bagpito inat ke. Ano, nantarpurun lang. Kan boy semuanya bang. Tengah suruh dia mau bereton nih. Tunggu rin aku kamu ada mau tulang no. Lang aja lagi, kamu majison. Aku neng tukang majok sekali aku. Mang itu mak mau tulang. Itu ya masalah nang banyak tulang. Ada tulang. Kalau tuh biar salah murukian, nggak sepakat bilang ini. Soalnya tadi nggak dua tulang, madokon. Udah kada dumpang amak dulu. Amak ada tulang jala anak dulu. Tujuanan bilang tulang. Nggak pola pengen hari tulang. Oke bang. Lebih siapa maju ke bereton pun. Menurut orang pihak Ronia mah katu bereton. Orang sifat bang. Wala yung Mars na magkatay. Tulang. Mood ba waktu tulang? Kalau aku bigi, waktu yung siya nakapuma. Nagabi magsiyosong magkabuna. Kaya magtusoni pa tulang. Anak pula niya sonon. Hindi ko mo kalos tulang tulang. Ito namin ulat tulang. Naduhan. Menurut ngarep bilang mengatakan natulak bunga. Betul aku mau melukut tulang. Anak Tuhannya. Mau tung songol diape, dengan yang di depan halak tulang. Nang gak belas ngomong. Oh iya bre. Kalau perlu tamu tulangmu lagi. Enggak tidak suruh. Kalau si tulang maju. Tinggal melukut tulang Tuhani. Nang wala nang ngomong tulang. Gimana sama magkatay? Ako ba? Kecil bapak aku bilang. Kata kamu nak. Apa pa jalan tulak pa di Tuhani. Naneng buwan naman naingon. Ngabak ko na tina. Oh iya bre. Mau kalau perlu tamu tulangmu lagi. Kali mungkin tulangmu non dan disuruh lebih ruang terkait. Aku udah sudah karena ringan. Gue tak pumus beli. Kalau si tulang maju. Sa ibu kami. Na so magtulang di HP-ani. Nakula na ngomong tulang Tuhani. Masuk. Kalau gimana sama kalian? Oke bang, ada siapa mau coba beri tahu bang? Ako ba? Lagi bu pikir ako. Oh iya beri ya, belum magamu. Tinggal di desa itu. Ini baju hari dah tulang. Jadi mau tulang dah. Sol. Yesus Tuhan, ku ay sedo. Ay wasa gusto mo ni Bohemi. Si Becuk to bere. Ano mo ako? Nagkare do tulang. Dili kay bang gurto kaya laso dibuka. Ida dibuka tulang ni tunay. Tung naro tulang si Todo. Gabi dibuka mo. Ah, udok to hamo. Unang lang kamu tusingan itu, najugulan lo kamu. Om makan, acik maru kamu. Dak kurip pusuan itu lagi. Ibe,
kami. Meja isan. Di pada mabuhin sa kami. Karena so dia nggak biami berena. Mulu so ni do. Kasi butuh kami na sumak tulang di kami. Di ba so ni tuamu? Di pada bohina. Iro tayo mai pada buhin. Dak kuri puso ni tulang ni. Kolao jua tu sih. Asa di boto jo muruk kusong dia. Una kulala ko ma. Ano gipita besi guys udi. Udah tua di beso ni. Aku lah boha. Ale unak tuhamu. Yung siya nggak tulang ni binuano itu na. Pang nasobere na bihamu. Asa buboto. Oh memang. Ludo ako. Wala sila itu tulang namin. Tapi, ano mo si pagbenan na? Mula na rin doon sa namin. Dengan niya irok tulang itu kami. Nabaw nipit o suni nipit tulang ito. Ipahukok kami. Mula na sumagtulang mi kami. Dengan niya irok tulang ito kami. Anong kayo gusto mo nun? Lo madisini aku lah masuk. Tapi, managan mo niya nipit inauli na magtulang mo. Apila sunong may ipit tulang ito kami. Apa masa? Pudul maju sopa. Semua som. Lau halakot tu jauh ni tulang naan. Tapi di pada udah nabuhina. Cuy kido halaki. Yang dianggap museberena. Buhar menurutmu. Enak kik pe nga udok ko tuhamu. Unang lao behamu tu si. Senari hacik maruhamu na mulak siani. Ikulau dua tu si. Bang nadigan. Dah ngarong beguna ni. Kenapa lalau itu sih? Gabi perbedaan nama naro. Tapaho majo. Somoni. Oh lo dah ba. Yes rohani halaki lau tu jauh ni tulang nai. Nang petaurai. Tong de jugul hola tu jauh ni tulang nai. Om makan. Gabi marsak dua laki mulak siani. Kenapa lah marsak behamu? Kenapa sudah anggap kamu berena? Burang marerak akan tulang munesan. Saya ada tulang namin. Tapi, ipitong nang buhay magtulang. Ang kajulmaan. Budang do katulang na. Tapi buhay laki dinggan. Nga sabi, nang besay di sungguhi di. Ola ni nang ditopot hamudo tujago ni tulang mi. Dang salah hamu di siburu. Tulang mi nama na somadjalo hamu. Lumunay na sumartulang. Umiram buhay din kasogo. Nuod dihamoy nang muna dupe dia umahmon. Alay pos dorohaku. Berhiti tangyakta. Semanagam do piaw di nauli. Bataguam mainang tulang munay di tangyakta. Asa tuktong hipas-hipas. Oy mainang. Ola ni nang terbaik kita na dinggan nunga tabahet ni. Sa bermaho inang. Sa bermamu guru. Indada si manuk-manuk. Manang si botar adura. Indada si turutuku. Manang siya ilomo iroha. Sa bermaho inang. Sa bermamu guru. Managam ginauli. Action. Kulang na to si Mang Nandigan. Nangarong beguna ni